clear tu le ngai thatu zong zong te chibai le vekule voin hi September ni som paruk sang ni som ni le pakhat ni nga ni ania tun chuma chuan barmaram chunga thil thleng langsar zual then khat tele international news and politics bengwar thlak tak mai ngai thlak hona kan lo nei le don ani UN General Assembly voisom sari le pangana honna inkhom chu September ni som pali tlailam dar thuma UNGA Hall New Year ka nei ania ahonna opening session thu soi chu UN Secretary Antonio Guterres san asoya UNGA President somsari le pangana Mr. Volkan Bozkir thlana thu soina asoi zo hnuwa UN President somsari le parukna tura thlantlin Mr. Abdullah Sahid chuan intiam kamna anei ngal bokani tichuan UN General Assembly a voice somsari le parukna inkhom ma saber chu chunzom anita chu inkhom chu UN General Assembly President Abdullah Sahidan hongin Credential Committee thlifim tu pola tel tu ramte chu thanzui ani ngala chung ramte chu Bahamas, Bhutan, Chile, China, Russia, Sierra Leone, South Africa, Sweden le United States te ani chu UN General Assembly avoisom sari le pangana kharna inkhom le UN General Assembly avoisom sari le parukna honna inkhom ma sabera chuan Myanmar palai Permanent Representative of Myanmar to the United Nations Ukomo tun chu atel ve ani Military Council ruat Myanmar palai turero amel mu turom lova tun thlengin thu chua po anla siam lovani chuti chuan kan tha thiam mai to me ma se hei hi UN in apomta ti na alani lova Credential Committee thlifim turam te pon anla thlifim ri lovani engpo ni se komo tun hi thunei na la ka wanga atrampo sei sak aniangin November thleng chu om don tho ti na ni Nimin Khan Mizoram MP Lok Sabha Pusila Rosanga chuan New Delhi Union Home Secretary Pusanjiva Kumar le Additional Home Secretary Piyush Goyal te muin tun naya Myanmar tanga Mizoram ral tlan te chungchanga soipuya kumin kumtira tanga Myanmar boya wanga ron tlan lutte enkol na le chomdol na ngai tua pui tur le sumle pai ba ka dam doi le mamo dang te tiamin tran puina om theyanga ngai tua sak turin Home Ministry ho tu te chu ange na ni Pusila Rosanga chuan Mizoram le Assam ramri boy chungchang po Home Ministry ho tu te chu soipuin achin felna tan chaktaka mala turle theitop chua pui turin ange na ni ramrishul munte timason tura malak chak atul thu Pusila Rosanga chuan Border Management Secretary le Additional Secretary te chu soipuin sum tamjok le ngai tuan tamjok seng turin ange na ni Mizoram State Police Service Officer te All India Service ha an kai sana turti khotlai nia asia thu soin Lok Sabha MP chuan Lowen Felrang turin Union Secretary te chu anor ngal bokani Mago Division Gango Township Miuli Khobula sualna nei lo civil mi panga anthata anser antan sak bokani Miuli khwa civil mi pathum le li sei khwa mi pani te chu Burma sipai howin anmanin anthata September ni som pathum chun khan mithiruang panni an muwa September ni som pali khan mithiruang adang pathum an mule ani heng mithi ho hi an taksa tanga alandan chuan diriam taka kuthlak na le buaka soisakna an taksa hian hu thein omani an taksa hian kimlo lai mu ania anen chian hnuwa chuan an sertan sak an ni ti hriatani heng mithiruang ho hi an chiat deu to wangin lak thei an ni to lova amuna an hal ral ngalani tual chung mi pakhatina soidan chuan sualna nei lo kho chunga mi te an ni thua soya heng mi ho hi an thana chan tur om lowani silaya kan hnu ma le an taksa buang hnu ma tam tak mu turom bok miuli khwa mi ho hi an ser an tan sak chu du tok lovin an ka hlum hnuwa an ke le kut te chu chemin an zai sak zui bokani an lu le an mai te chu mu tak lo khopin an siama ruang ho hi lak thei ani lo wangin mun khata an halta ni miuli khwa bulbor vel le mi pui veng tu sipai le Burma sipai ho chu anin kap deu renga wangin khosoma cheng mi pui te chuan khwa hi an chua san hlom to bokani lungler chin state sipai council ten bom an zuam chan chu KIA hian sipai ke man lafowa sipai tam tak an da tha
ma se sipai council hian abom ve thova ma se KIA ten sipai kem an lak na satemo an lambun na satawang hian sipai council hian bom hangin achang le tlem daya tuna lungler khwa jet fighter manga abom ngal thut chuan KIA te hian jet fighter manga bom tuar molmol turan ni to ani ma se chu tiang anga na sa chuan sipai council hian an bom der lo maya engwange lungler sipai council kem lak ani ve ta ka wanga sipai council ten jet fighter manga an bom tak chiam ni chu tiang bokin mindat po an bom ngek maya enge KIA le chin state din munin thlauna chan sipai council an do ve ve a ma se sipai council kut torlet na ain thlau do ni na lang KIA ten sipai council kem tin an la ka piangin laiza hi bom let ani lo na chan hi chan thatak om ngei turani international dan palzu tin sipai council hian Myanmar mi pui nam sipai te chu ral thuam lian mangin abe na satoa dan an bo chian na sathi event point angai mo chuang hleilova Myanmar mi pui le nam sipai te tor na hi arte thiang vela an ngai ani bera sipai council point event mit mei veng mi alavin athinur a hri thlabuan buan ani ber hi ti chuan KIA hian event puina le thlopna ten lovin sipai council te hi kuta thlak ringa sipai council hian KIA te kut tuar tam hle ma se jet fighter manga abom let na sat ngam vak lo chan chu KIA te politics diplomacy anin ve na wang zo kani sipai council te hian KIA te bom dar vek theina ral thuam chu an kol chu na event mit mei veng mi alovin abom dar vek theya event lam point action lak ngai na vak anei don lo ti hi thil chiang sa ni ma se sipai council tan anok ber KIA te bom dar vek ngam lo chan jok chu KIA te diplomacy China le KIA te inkar bok hi ani sipai council hi China Xi Jinping zara event le khothlang ram te zami alova achenga mang hian KIA te po hian China le KIA diplomacy awangin sipai council aking let ve boka aum zia chu China sarkar puina ngen chan chungin KIA le sipai council te hi anin beya alaya China hian referee na thoka sipai council hian China mit mei en ranin KIA te hi kut athak le thina athak na ngam tak tak lovani ani na dik taka chuan China sarkar thunun puina hnuaya sipai council le KIA te hi anin suala China mit mei an veng ve ve ani achan chu July thla a KIA control territories chunga COVID-19 ri alwarta ka khan KIA te chuan sipai council te nen inrem na duanga thu an chua chan chu China in KIA te chu COVID ridan na vaccine le medical facilities te pe in KIA chu in beng dai deu tura a fui wang zo kania KIA tan chuan amamo petu te thu oi derin in biak rem du na thu chu an siam lekani tin sipai council ten an ria chu China puina mangin KIA te hi rap thlak zokin an chereng thei ti an sherana chutiang bokin sipai council po hian China thlopna mangin an chena ve thei ti anin seton ve ve a an pu China hian heng pol te hi athunun thei hlea China puina rin chana diplomacy nei ve ve an nia wangin kut thlak dan chin to kan neya anin kar boruak chia hluar lutuk tur hi China hian a thel thina ni bermai chu wangin chin state lungler le min data sipai council ten dan pela bom an thla ngam chan hi tuna chin state democracy activist tem diplomacy in nga na an nei thal lo wang ani zok hian alanga sipai ten an hlawm na manga chin mi puite wau dai an tum wang po ani theibok engpo ni se diplomacy in nga na nei thalem lo ethnic armed force te hi sipai council hian azuam bik ti lungler bom chungchanga alang hala zual ko in ngana tha an nei lo wang ti la kan sa thiam berang dan chu dan mang ve kin ve ne ania zutur po zutang ve ka tha ni chutiang bokin KIA ten China ne na anin kar diplomacy thatak mangin China pui ve tho sipai council an dawa anral thuam le mamo dang petu an pu China thunun na hnuaya ani ne breng ani China hian a hlok na tan ruah man na thui tak hi polian sang sang te ne na anei nuala sipai council Arakan army KIA Taliban ho thlengin alam tanga asiam veka tundin hmuna chuan KIA te hian China ne na diplomacy rin chan chungin Myanmar tan democracy asual meka ma se KIA te hi sipai dictator le kol nationalism do tu poimo beran ni KIA le China sarkar anin lai chin dan hian sipai council le
KIA te Indona po thu asoi thui le ti hriatania China sarkar mangtang kai chungin KIA te hian sipai council poisak nei lo ho chu team hlek lovin ado ngam zo kani chuti ni lo se sang ni le som pariat arakan ho tor ayan sa hi atuar to ngei tur chu wangin in phen na thatak nei lo chuan Chin state po hian sipai kem an la ka piang ral thuam lian jet fighter manga bom atuar let fodon ni hian alang ta ni hei hi sipai council ho laka kan zam chena tura phor chua kero kanilova revolution game kheldan kan hriat na alo zau theya kong kan hriat thar zelna ta na soizo kan ni e Myanmaram buaina wangin tunla in Myanmaram de Mizoram khwa te Myanmar tangin ral tlan an pung lea abikin Nathial district hoten khata chuan nimin thleng khan mi sang khalle zanga chuang an mi khwal me kani Mizorama ni tina Mizorama COVID-19 shikai tlanhiam hlei theilo nen ral tlan te lo don son le boipuina COVID appropriate behavior le SOP te zom ngai nen a boi thlak dan a thua hle ani Myanmar atanga ral tlan te chu din mun harsa ral muang lo hlauna wanga ral tlan an nia mani in le lo mani khuwa mani du thu wang reng lova chua san chu an din muna hanin chantirin an khongai thlak hle ani chu wangin zo na thlak an niamo nilowemo ral tlan an ni chuan lo tuam hloma lo mi khwal chu mishing ni phunga in khongai na tangin ti mak mo ani chuti lai ro chuan thil ti thei chinero ai nang lova mitam tak chuan khonga in lai na hlema se thil pek zong emo bungrua le suma lo tran pui thei din huna anding lo ti ro alanga COVID-19 awangin chung ko tam tak din huna tleu meka ei sham nung sham chung ko tam tak anomani chutiang ani lai India sarkar la chuan refugee policy anei lo ti chuan lamin lawa ron tlan chenana na chu thon kir turte alo tia ramri chu khar phui turte atia hei hi chu adik lo ngotani tu line Afghanistan chu ram shom takani ome Taliban hlauna wangin metam takin Afghanistan chua sanan dua chutiang ani awang chuan United Nations chuan Afghanistan ram thenom te chu an ramri te hong turin angen hlomani India point ami te chu a hruai chuaka Central Minister then khate chuan Afghanistan din huna hian Citizenship Amendment Act sang hi som pakwa chu alo fu mange anti pha Afghanistan din huna wanga India rama ron tlan chia ral tlan te chu CA mang chuan India khole tuin ina po pek ani don niom takani Myanmar rama tanga ral tlan te chu engemaw ram chung buaina satli anilova an hlauber chu sarkar ani miawa wangin an kir le na khwa po aum lo theyang ti rin turania in hekte an ching le ngala tlan chia to chuan hokir le chu an tan ahim lo viau theya chu wangin Myanmar atanga ral tlan te chu ril in hong taka omhlen tur hial poa ril ru lo siam te po angai theyani Myanmar atanga ral tlan chungchang chu politics a in be na nemo arem lovanga chu wangin sarkar chu an Mizoram me pui ril ru sia Myanmar atanga ral tlan te chu duat taka alwen ko langai do nani mi pui lam atang chuan asum zong ine mo be sei tur omlo ti a hriat sa Mizoram sarkar atan hle angai do na tun thleng chuan sarkar po ala cha thal he in alang ep2 te tan sarkar soi sel arem lo ani chuan sarkar point ral tlan chungchang chu politics a hlok na tan man atum bik tur ani lo ani engemaw crime alo omin Myanmar lam mi te in nam hnoi chang om theya chung te wanga Myanmar zo na thlak te mu dik lo theya nia helama po hian ril zau tak put apoi mo khop mai misual tu emo wanga Myanmar zo na thlak te mu dik lo ve kang chi phei chu ti lo top tur aniang voin chanhu kha North Korea chuan khovel thin phudut siam sak lein ballistic missile pani chu aram chak lam tuipuya en chin nan aka puak le tadur maya tharuk zet an ngoi vungvunga ni ni kalta khan ral thuam thar an cher chuat thu an puan nu loka le kar le maya 76 UN General Assembly niwia ka lo om ma lokin khovel aron bara khaile tani media sang ten an zia danin ballistic missile pani hi North Korea ram lai li atanga ka chuania Japan ram le Korean Peninsula tuipui exclusive economic zone pona atlani South Korea Joint Chief of Staff chuan US intelligence tenen chanchin kim chang an chui ti soin North Korea che dan en thli thlai turin
nasazokin kanin buat sayani atiani Japanese PM Yoshihide Suga chuan hetianga North Korea in event phallo thilral thuama test le chuan Korean Peninsula le heng biala remna le muanna ati der thong tak mewa nasazokin thilom dan thli thlaya hmalak turani atiani AP News ziak danin Japan Coast Guard te chuan ballistic missile ka chuaten longemo mun poimo emo engma ti chiat anei lo an tiani North Korea hian thotan ni khan cruise missile an siam thu le kar top lama anen chin tur thu an lo soi to ani North Korea media te chuan thotan ni khan missile chikhat anen chin ti soin nuclear warhead phur thei ma so na ro pui takani tin kilometer sang khale zanga zet aka pha US military base le South Korea ram khoi lai po kap fu le kap phatheyani antia an chuang hleani voin chanhu lama ballistic missile pahni ain chin hi kim chang puan zar alani lovani Chinese Foreign Minister Wang Yi chuan Vietnam le Cambodia ram atlo hnuin South Korea athlok luta South Korea President Moon Jae-in chu a chen na Blue House Seoul khopuya amu lai takin le hetianga anmani tran pui tu ber China in ram dang ne na in lai china tha siam turam ma an lak lai taka UN phallo ral thuam alwen chin kher kher hi thil thleng zen ngai lo ti ani President Moon chuan ama mutu Chinese Foreign Minister Wang Yi hena North Korea chungchanga mala tura ngenin Wang Yi point buaina om thei chin fel konga malak ai nuam thu soin President Moon point Wang Yi chu afaka Wang Yi chuan even le ram dang du danangin Korean Peninsula atanga nuclear ral thuam tibo tura malak atiam bokani US President Donald Trump khan thiam takin nau panglu lul ko mobile chingang maya khosa North Korea dictator Kim Jong Un chu vau thlem titiin mai chana alo beto thina kumsang ni le som pakwa nula mairo US le North Korea hi anin bemu mal theitari lawani US President Thar Joe Biden chuan in biakna thar thodu ma se North Korea lam hian phut nei sa runin an dora wangin Biden an min chuan a beng khon du lawani Kim Jong Un a khon bolupa hote chuan in biakna nei main boruak tilum zual theile in vauna omlo turin an duwa Biden admin chu aponga taka vau khan tua an puani North Korea hian mani thua ral thuam tri biom nuclear le long range missile intercontinental ballistic missile chera siam theya in puangin UN le US chuan na le khau takin an hrekin an hrempha me kani kumin March thla khan ballistic missile alwen chin to bokani hetianga North Korea in missile pani lai ain chin le wangin South Korea President Moon le Japanese PM Suga te chu phone atanga in biain anram pani himna tur le North Korea chet vel dang uluk taka thlira en ngun atul thu te an soi dun ngal bokani